Danas sam rešila da sa vama podelim svoju nedeljnu jutarnju rutinu i zamolila sam Miladina da prvi ustane i upali kameru kako bih vam pokazala kako ovaj mali stvor svako jutro strpljivo čeka da ja ustanem iz kreveta. Ne spava sa nama, ali ga ujutru pustimo i on provede to vreme gledajući mene kako spavam. On mi se najviše obraduje kada se probudim. To je isto svakog jutra, a da krenemo sa onim po čemu se nedeljna rutina razlikuje. Ustajem oko 8 i odlazim pravo u kupatilo. Zajedno sa mačkom on isprati moju celu jutarnju rutinu. Perem zube, umivam se i dalje koristim Alverde mleko za umivanje lica. Spisak svih korišćenih proizvoda u ovom videu će se nalaziti u infoboksu. Posle umivanja ništa ne mažem na lice, to činim kasnije malo. Ovo mleko hidrira kožu pa ne moram odmah posle išta da mažem, ali nanosim Veleda kremicu za okoločnu regiju. Na kraju stavljam sočiva, odlazim da se presvučem i bacam se na pravljenje doručka. Doručkujemo zajedno i Miladin se ovde blesavi, baš mu se smejali ovde. Nakon doručka Miladin odlazi na malo rekreacije, na basket, a ja ostajem da snimam videe. Rasklanjam sto i dovršavam kafu dok lakiram nokte. Manikir mora biti uredan zbog snimanja videa. Dok čekam da se lako osuši, bacam oko na društvene mreže prvi put tog jutra. Polako se odvikavam od toga da čim otvorim oči u krevetu odmah proveravam šta ima novo na telefonu. I dalje igram igricu Board Kings. Ujutru iskoristim 5 minuta vremena da isplaniram taskove za taj dan, jer mi se dešava da pola stvari pozaboravljam ako ih ne zapišem. Prvo bacam pogled na mesečni i nedeljni planer, a potom prenosim taskove i dopunjujem ih za današnji dan. Ovo je Ljubičica planer koji je dostupan za porudžbine i ako želite da saznate malo više o planeru i kako ga poručiti, pogledajte informacije ispod ovog videa u infoboksu. Nakon planiranja obavljam brzinsko sređivanje stana. Nameštam krevet, usisavam i brišem prašinu i ogledalo koje večito ima neke fleke po sebi. Potom se preslačim i na brzinu ću se našminkati, ništa preterano jer ću snimati najavu za jedan opušteni video.
Nakon šminkanja podešavam osvjetljenje, stativ, nameštam ugao snimanja kako kadar želim da mi izgleda i krećem sa snimanjem koje nekad ume baš da potraje. To je bilo to, hvala vam puno na gledanju, a ja vam šaljem veliki pozdrav do narednog videa.